Bueno, begiratu nahi nuenean jokaron agertzen zela main loop eta nola funtzionatzen duen. Iepa lagunok ongi etorri Lastatxapelen kanalera, ongi etorri. Submerged B honetara, eta esatik esan txuten. Vale, uste dut hor. Ongi goazela, ongi etorri Submerged B The Hype demo honetara. Main loop Bilbon dagoen bideojoko konpainia bat, eta, bueno, dakidan ez bi joku atera zituzten bere garaian, alde batetik atera zuten Submerged bat, euskarazko azpititulekin jogatu altzena, eta beste joko bat atera zuten izan zen Itadaki Smash, eta hor jokoa euskaraz jokatzeko aukera zegoen, euskarazko hautzekin. Eta oraingoz demo honetan ingelesez orderaz bakarrik jolastu daiteke. Suposatzen dut beste bideojokoetan euskarazko azpitituluak izateaz aparte euskaraz jokatzeko aukera bazegoela, hemen berdina gertatuko dela. Baina, demoan behiratuko dugu apur batean nola funtzionatzen du diren mekanika berriak eta hemen itxaspeko mundu honetan, beraz, hori esan da, aurrera goaz. Vale. Demoa doainik dago Steamen, beraz Steamen jaitsi alduzue gaurtik aurrera. Ea materialik hartu dezakegun hemendik. Vale. Hemen badirudi ezen dugu lezer egin. Jarraituko dugu. Aurrera. Pertsona bat. Vale, hortik ezin gara joan. It's empty. Horiek ezin di harrapatu. I need some clothes or I'll go into hypothermia. Vale. Saiatu bergara erropa apur bat topatzen. Hor kamera bat. Your whole experiment was a failure. There is no way out of here for me. But you can do it. Remember, look for Richie in the escape pods. He can help you.
much smoke. I can't breathe. Vale, shiftarekin korrik egiten da. Ai. Hemendik izan barko da nahi eta nahi ez. I can't continue. It's too cold. I need to rest. A ver. Vale. It's empty. I need some clothes or I'll go into hypothermia. A ver.
A ver. It's too cold. I need to find some clothes. Vale. Vale. I'm sorry, but you don't need this anymore. Well, what a relief.
It's empty. Arrainak. Camera connected. Do you receive image? Affirmative. We see you perfectly. Go to the marked point. Collect a sample and get out of there. Don't worry. I don't want to stay down here any longer than necessary. I'm getting closer. I can see the remains of the base explosion. Remember that the systems of the suit consume a lot of energy. If the battery runs out, you will not be able to run or use the radar or the light. The outsides have left cargo terminals on the way. In position. I'm about to extract the sample. Vale.
Vale. Ahí. Something is happening! Repeat, we do not receive you correctly. This thing is alive! It's moving! That's impossible! Get out of there right now!
Bale, esan nahi du gertu dagoela. Come on, come on. We have lost communication. You should have backed. Prepare another team. I want all the specimens in the new facility. And get the survivor to a clear chamber. We need her. Ba, beno laguno. Hau izan da dena, espero dut gustoko esan zaizuela. Eta hurrengoan gehiago. Agur.